chibai le vek ule tun trum chu delta force chanchin kan soidona tuna kan soi tur hi film ming le computer games ming delta force kanilovin US sipai jinga mitlem te omna nakhir le har sa zual bi ka an man thin te chanchin ani delta force chanchin hi riat ka chak thina kaduang tak chukala mulona a mi sang sangin an ziak atanga angai nom lai tur deuh te ala si thon thu fairy tales lai le oi omlo lai deuh te po tel vekin soi kan tum don ani an din chan ber chu hel ho le fir fiak a che te be let le hel hoin mi an man le ren be chan chu te sipai nol puita na be rem che silo US le khovel ta na min nok sak zuya atul chuan da that mak te hian na ani deuh bera an kal na tur le anom na chin puan chu hi thuplat classified ani awangin ral rama an na laya ral rama an laya an thalak phei chu an ma ni riat thei tur khopa chianga ti lan hi phal lo ani a ka mu phak china chuan delta force chanchin hi thuang ni in ni dewin ka ria a chu side A le side B tin soi ve tamaila an chanchin pakhata chuan delta force te hi an chet vel dan po riat har tak an ma ni hlang laka an chet na phei chu riat tur meu lo ani a an chanchin le lamero chu an chet vel na tam tak po riat tur le ral beina an tel na po thuplu tuk lo ni soina ani a tuna kan soi tur hi side le lamani an ti top mai langin adik mai ome za chuan adik big kherlo mai thei delta force le trinity hi in annalai om deu rewa trinity ti thumal hi bible a om lowa pathian po in trinity ti tongkam a soi lo boka chuti chung chuan pathian pakhata hian minung pathum pale fa pale tharau thiang hi man om ti hi mitam takin kan poma keipo chumi ring tu chu kani a chumi ring tu kani awang ro chuan trinity ring lo vete ring lo te rin dan hi rin na dik lo ro chuan ka ngai lem lo thungani delta force po hi US sarkar hian a exist ti an soi ngai lowa ma se ti ro chu chianga US hian delta force thu an soi ngai lo rol hian a lo thu po an soi ngai chuang lo ani hei an chanchin riat ti chak tu pakhatani a makber mai chu delta force te hlotlin na chanchin riat tur hi awang em a an chet chiat na ero chu chiar tur nual thunga heti chung hian khovela special force thaber polangai an ni reng tho si te hian an chanchin hi riat ati chak zual sawa an chanchin riat tur mang si lo hian chanchin ngaihnawm tak an nei loi si a pol mak tak chu an ni delta force hi an ni na ming tak po riat a hara US sipai unit pakhat an ni ti chu chianga US special force detachment delta ti soi an oma hi delta ming an putchan ber po ania an unit ming nget po ani an ming pakhat ro chu army compartmented element SCE ti soi an boka SCE le delta hi chu unit ranan ni ti an bok delta force unit atel to ten an tel to lo nu a na an dil na an na tho le an ton riat an experience an zialan chuan army compartmented element SCE ti hi an ziak de uzel nia soi theian oma official taka an ni na ber chu combat applications group CAG anti a an na ber po firfiak beite firfiak hawin mi an man chan chu tele sipai por sang te chet na atulanga puite ni a kumsang ni som ni pani January atang khan an ming hi third operational support group ti thlak ani ti thu chiar tur boka engpo ni sela an unit minga hi chu US special force detachment delta anni ti kha ria ilangin a tha ome US hian delta force thui soi ngai lo ma se a ngei ti min an riat na chu delta force tel to te soi chu atangin ani a an thil ti riat a har zia soinan ziak tu pakhat chuan heti hian a ziaka Osama bin Laden kha delta force te tha nita se bin Laden hi aladam kan ti ang ati zia chu delta force te hian an na tho hi ziak manginemo thalak manginemo an puang zar ngai lowa bin Laden kha that po ni se an puan zar don miau lo wang in khovel hian aladam nia kan ngayang ati nani ziak pakhat ka chiara chuan bin Laden thana khan delta force hi an tela ma sen thil ti hi me pui khriata an puan zar ngai lo wangin an ma ni po zot maila ka tel lo ka ti lai khan chol lain iraka ko dai an ti ang ti na ziaka chutiang khop chuan anin thupani mel khop mai delta force hi unit ti soi thin an ni thawa
chu Paul unit tel te chu operator tinan soi bok thina ami ringa kha operator tinan soi bok ani chu kumsang ni som ni pathum October ni som pariat khan President Joe Biden chuan Israel atloa hei Hamas hoin Israel an be nu lok khani a hemitrum hian Joe Biden chuan Israel US Special Force te chu an na thoa lom thur hil pa in chibai abuka chibai anin buk lai thalaka hian US Special Force paruk te mai chu tiphe blur lovin White House official IG account an tar langa an mailbaka an ta tu thlengin langa Biden chibai buk tu te hi US Army Special Force dia soyan ni a he thalak hi dar kar khat nuwa White House chuan an pai an delete le a ma se mi sang ruk chuang in an lo like man baka mundanga alo dar nual mana mi noi chuang chuan an man turanga yani Special Force mi le sa te thalak an mai ti phe lowa an lo pho chu awang hian White House chuan Special Force te ni na tilang thei tura an mel lang thalak tarlan chu ti sual pal liau ni thule poi an ti thu soin thu phan choi hiala White House official IG account an thil post hi Republican House of Representative member Diana Harshbarger chuan a post tu hi na atanga ban tlingani ti in Special Force te hi an training lai mo na an tho na muna an lai mo po ni se an ni na hi Pentagon chuan an thup thin ati ni Biden chibai buk tu le abulading sipai te hi chanchin butam tak chuan Delta Force tinan ziaka television channel then khat po in Delta Force tinan puang bok Daily Express ero chuan Delta Force an ni le ni lo hi riat ani lo tinan ziak thung Special Force te thalak hi official taka an ti lan don chuan an mail riat thei lo turin an ti phe an blur vek thina hei hi an sahim na turati ani an mail ti phe lowati lan hi US Defense Department rules bo chiatna ani awangin he in chibai lai thalak nei chanchin bule TV te chuan anin chibai lai thalak hi an ti chuan an ti phe veka chiang taka an mail tilang ngam hi anon zui lowani Hamas hovin Israel an be khan American claim azong an mantela hei wang hian US chuan Israel asipayan tirlut ti chuan soi nge ya ma se Special Force Delta Force an tir thu hi an soi tel lo thunga thalaka lo lan ta ka chuan thup thei ani ta silawa Israela Delta Force tirlu an ni chan chu Pentagon thupuang tu chuan Hamas te beitura Israel malak na hian Hamas hawin an mi hren te chan chu na lam atela wangin engemo roman ngai le intelligence chungchanga Israel hi kan pui mai chawani khati chin kha ka soi thei chuni ro se ati a atir lama kan soi tu ang khan Delta Force te na tho ber chu hel ho be te hel hovin mi an man chan chu te ani a Hamas hawin an mi hren chan chuak tura tha tho tu te zinga an lo tel ve ani po in thil maklu tuk chu ani om lo ve US President le Special Force te thalak dun ti blur lova social media tarlan hi Donald Trump hun lai khan a thleng to boka hei hi kumsang ni som pariat Christmas tu Mizoram chuan roi kan the ni khanani Trump chuan soilok lovin Iraq rama Al Assad Air Base sa US sipai te tlo a hemitrum hian sipai officer pakhat Lieutenant Commander Kiuli chuan Navy SEAL Team 5 Pastor chaplain ani thu Trump hi alo hril deuh zau ani ome Trump chuan chuti chu thlai lang u ti hluai mai ani ome chumi an thalaka chuan Navy SEAL te chu an thuam fam kim uniform le silai ba ka helmet le antarmit lian zana po khomu theina night vision goggles tenen vek anin thuama hemi thalak hi Iraq an chua san nu Air Force One an chuan line Trump official Twitter tuna X an ti ta ka chuan an posa he video thalak chu voin thleng hian ti phe lovin mu tur lo mani Navy SEAL teams te chet vel na po hi thup classified ani a US a chuan an president apiang hi sipai ho tu luber commander in chief an ni awangin Special Force te thalak mel langati chua an phal lo thin po an du chuan phalani to an ti theya an kalphung pa ngai ero chuan an mel riat ani lo nan an hlia lo point an ti phe nge thin media an thlak tarlan ani chuan mel ma in lo man palta se emo
US thian thani lo ram an mel ma deuh reuh te kuta lo lut pal ta se an tan tran ngaihnawm don lowa chuwang chuan an phal lo thina ni kan soi tuang khan Delta Force te chet na hi mi puya ponzar ni ngai lowa kumsang ni som panhia Libya rama US embassy be ani truma US ambassador le CIA contractor te tha an ni trum khan US ina be let na a Washington Times chuan Delta Force commando te choi moi an ni tin an ziaka ma se choi moi na dong tu te hi Delta Force mi an ni ngei tian ziak chiang lowa choi moi na thu ziak le US embassy be ani da na tanga an zel din nuwa Delta commando an ni ang tiang velian ziaka Libya rama US chet na hian Delta mi hi chu pani chau antela adang chu CIA mi le sa ve kan ni thungani Sergeant Major Thomas Paynan US Army te choi moi na sangber Medal of Honor adon trum khan military.com chuan Delta Force member an damlai nge Medal of Honor dong ma saber turani ti thupuya mangin an ziaka achung thu chiare ro chuan Pain hian Delta Force azom nge yem ti Army Special Operations Command chuan an confirm lo tin an ziak loya an zia zel dan chuan Pain hian Delta Force nen inzom na an nei thua soilo an ti le bok Medal of Honor dong tur te chanchin an zia na ro chuan Thomas Paine hi US Army Special Operations Command le Delta hmunpui North Carolina a Fort Bragg zom tur thlan zinga atel ti chinchi an ziaka azom ta em ti ro chu chanchina hian an ziak zui lowani Thomas Paine an sipai choi moina sangber adon na hian First Special Force Detachment Delta Unit tin chinchi ani a SFODD unit a omte hi Delta Force kan ti ta chun dita bera Navy SEAL team te anga official taka Delta Force ti ming tak hi chu om lowa Special Force Detachment Delta ti do aya asoi ol samzong le an ming ruk an kot ne matan Delta Force ti hi soidan tlanglon ani ta ber ani Delta Force hi Colonel Charles Beckwith angai tu chu ani a British sipai pol pakhat Special Air Service ang chi hi America hian amamo ni ria in nei ve arota atira chuan ngai saka hlo te chiam lo ma serol rala chet na hluar zel wangin arot na chu sang kazakua somsari panga khanan poma a in up wang nuwa November ni som pakua sang kazakua somsari pasari khan Colonel pani Charles Beckwith le Thomas Henry te kai ruina indin alo ni tani Delta unit a tel tur hian sipai pol ran atang po azom thei ani tho chungin Rangers Regiment lammi le Special Force rana ommek te atangin an thlang deuh bera mi ko bik nei chuang lovin thu chu an siam topa deal thei tur chin an tar langa aduin an deal mai ani kumsom ni pani ai no panglo corporal chintal ne ro chunga ya kum ni le achan ve service la nei ni angai boka heng lo po hi deal thei chin tura ngai hi alom neu bok Delta zom tur hian test sang pal tlanga nga ya zan khuwa athim tham hnoya bo lowa kong zonte push up sit up bokwa ka metar zakal thom no chunga tui hleu kezi som ni arit ak chunga kilometer som rupali athui hun tiam chunga thlen thei tele anril ruput mang te na tura interview bot kal tlang te paltang nga ya heng zong hian paltlang thei chuan thlaruk training nei turin an tling tinalani chawa heng test chi sang hi mi soma pakhatin an paltlang thei deuh chau ani ome thlaruk training a hian them na chi sang an zira in ngaihthlak mi poimo ven him silai le ral thom chi sang khoi le chelek an zira training chung hian an chung tele thian te na in biak po an phalwak lawani training a hian tin zone lo silai ka an zira atira chuan thil chelo an ka tir phota tin mi alo an ka fu chat thei nuwa tin lowa thil chelai ka an zir le thin an zir chikim ang renga tala chi sang hondan kar hondan poisa bom hondan baka thil hote te manga bom siam dan thlengin zirti ran ni Delta Force member te hi sniper thatak an ni de uveka sniper ta na tran mun tha position lak dan tur te po zirti ran ni khovel ram sanga Special Force te training dan hi Navy SEAL po telin mu tur le chiar tur om nuala Delta unit te training dan kim chang deuh hi chu ke chuan ka mu mai lawani Delta hi North Carolina a Fort Bragg ka anin kula chu chun mun pui ani a an vai hian mi sang ni vel ni ma se
ral bia che chuak operators tak tak chu mi zathum zali vel chawan ni chung ho chu squadron sari lai anom ve a squadron tin hi pol pathuma anin thren vele thlia bokane delta unit tel mas saber te hian sangka zakwa som sari pariat april tanga september thla chung an traininga an che chuana mi puin kan riat masak ber chu november nili sangka zakwa som sari pakua a iran khopui teherana US embassy na thok mi somnga pani te iran zirlai nan hren kha ani a US embassy la let tur hian sangka zakwa somriat april operation eagle claw ti ming voin an thok chuaka hemi thum hian delta hi an ming chekhop mayan hlo cham ani helicopter pariat an ro man zinga pani chubai puan thlak mai na man tlak lowa pakhat chu chungvir fello wangina man theilo poka helicopter pakhat dang chuan ma ni tlangpui tu tur thlo na ne nan in suwa mi pariat ngut an thing heng he ni video bullama kan soyang khan tuna delta force chanchin kan soi hi site le lamani kan ti to kha rengila site le lama chuan kan soi ang mm athil in thup le thuruk ani lem lok dan hi soi tur om ve boka delta unit tel to ta ming zong nen chiar tur po video kan da hi delta le seal navy seal team ni soi ani a tak tak ani em ka relo lo dam zel ula lalpan mal som zel che uro se